Barbaş temaşavanên hêja û xêratin bernameyeke nû ya panorama heftê îro wek heftin di mêvanê me hene pêşî mêvanê xwe bilmez kirin. Yek Mihemed Salih Qadirî berpirsiyarê têkiliyên hêzên netewî yên Partî Demokratîk Kurdistanê Îran û mêvanê minê din kek Mihemed Selîm Uzun yên wî sosyal medyayê binasın nivîsar e, lêkolîner e heman demede zimanzan e. Îro diyare mêvanê minê din xanê nake de ekranê de herhalde problemek teknîkî derket hevalên teknîkê wê li serê dixebtin û wekû dizanin meha hîlonê gelek bi bûyera di dîroka Kurdistanê gelek bi bûyera dagirtiye lê du bûyer hene ku hinek bi heva girê dayîne û heman demê de yên gelek girîng in di dîroka Kurdistanê de. Yek îsal pêstxaliya şoreşa îlonê bû û 4 sal berê meriveka ku bibêje taca ew tekoşîna 6 salê ku bi referandûma serxwebûnê hatibû xemlandin salvegera wî ye jî em dixwazim bi pirsekî beriya ku em derbasî rojeva xwe îşevin bi pirsekî bi vê pirsê em dest pê bikin kek Selîm ji ber ku mêvanê me din hîn jî naxwane ema ji te dest pê bikim bi te yanî ev her du bûyer ji bo Kurda çi îfade dikin? Ya hêvî dikim ev pirsgirêka teknîkê zû hal bibe û kak Salih Qadirî zû beşdarî programê bibe ji bo me girîng e ji ber ku gelek tişt li Kurdistana Rojhilat û Îranê diqewmin û bi başûra girêdayî hêvî dikim ê zû vegere stûdyoyê. Pirsa te bi rastî pirsekî pir girîng e. Yani ji bo Kurda ne tenê Kurdên Kurdistana Başûr ji bo Kurdên çar parçeyên Kurdistanê û li Kurdên ku dinyayê welatê dînin bi rastî her dum ew jî yani 6 saliya şoreşa îlonê û referandûma serxwebûna Kurdistanê du bûyerên dîrokînin. Wek em dizanin Kurdistana Başûr tekoşîna milletê Kurd nêzî 100 sal e berdewam e bê westandin bê ew ji 1919 heya îro ji 100 salî jî dibûre berdewam e. Ew 100 sal bi xwe re gelek tiştekî anîye cana serketin û cana hinek navberdayîn û hinek evê di wî evê da hinek qonaxê girîng henin yek ji wana jî şoreşa îlonê ye wek piştî darba eskerî a 1958 li Iraqê mala Mustafa Barzanî û hevalên xwe ji Sovyetê piştî 10-11 sala vegeriyan li Iraqê bi coşekî mezin hatin pêşwazîkirin û rejîma Iraqê jî lawaz bû û li hevatinekî çêkirin bi Kurda. Partî Demokratîk Kurdistan wek eşkere wek hizbekî partiyekî dest bi siyaseta xwe kir û li ser hinek esasa li hev kirin. Partî Demokratîk Kurdistan ya ji Hereka Kurdî û rejîma Iraqê a merkezî çerçevekî fireh bû yani lê çiqas wext çû rejîma Iraqê piçekî hat ser lingê xwe sozên Kurdan pêk naanîn. Kurd mecbûr kirin carekî dî dest bi şer bikin, şerê çekdarî. Şoreşa îlonê
دوی معنی دا وک حدیثه کی دیروکی وک گاوه کی دیروکی هاتا آویتن و شورشا ایلون دست بکر شورشا ایلون جبو کردن باشور پارچین کردستان ملت من اوی پارچی وک جاره کی دی امو دنیای را بیجن کو وای ام دوج حقی خب برنادن ام کردن ام هنن د ناو حدودên Iraqê da em jî parçekî milletekînin, milletê Kurdin û eger hûn heqê me nedin hûn min mecbûr dikin ku em xwe bispêrin çiyayên Kurdistanê û bi vîya wayê Kurda xwe spartin çiyayên xwe çiyayên Kurdistanê şerekî dûr û dirêj dan û heta hatin bi otonomiya 1971 به اتونومیتی فره پیواژو هات نقطه به ویاوایی وک پروسس کیه یعنی 1920 حیا 1906 71 و امتن او که رفراندوم بریارا رفراندومه وکا کو ام دزانن پشتی کو کتنا رژیما فاشیست شوونیست آباسی کردجی به اوکا آلیکاریا هفپیمانا جی لسر آخا خود دیسا دست پیکرن ستاتیو که خو هیدی گرتن دستی خو لی به عربا را نمشیان تاوی که قانونه که بنگهی جی چه کربون ماده نگلک مهم هبون که پیک باعتانا رژیما باغدای سوزه که دا بود تشتی که قانونا بنگهی عراقی دا هبون پیک نانین یک جوانا جی ام بیجن ماده 140 بو و تشتی دنی بو کرد چه حقیوان هبون سروان خواستن قط بکن بچاوان خواستن قط بکن پره ندان به هر آوائی زخت کرن کردن باشور گوتن ام به وی اوکی نرازینن یا وای نامه وک زواجه کی بدله ام ناخوازن و رابون همو هیزین و هبون پارتی دموکراتیک کردستان یکتیم اجتماع به گور و پارتی اندنی وابه سری دا به یک دنگی بریارا رفراندومی گرتن و کرد چون رفراندومی و وکم دزانن سدی نوتو سی ملتên Kurd wî parçeyê da gotin em dixwazin welatekî serbixwe dewletekî wa millî axwe ava bikin di wî meعنê da wek referandûmekî dinyayê ra bêjin ku em milletin em karin xwe îdare bikin îrada me jî di wî warî da ye û ciyê ku wek herem wek rojheta navîn da belkî dîrokê da cara ewil bi rêyekî aştiyane, bi rêyekî demokratîk, bi rêyekî adil û însanî ew referandum pêkat, ew jî numunek ye. Yani ciyê wek rojheta navîn de ne rihate ku tu rabî bê hedîsên mezin bê ew referandumekî wiha pêk bînî. Ji bo wê jî referanduma Kurdistanê ji bo milletê Kurd wek nûva nûjenkirin û dinyayê ra wek manîfestoyekî em dixwazin wek millet bi îrada xwe qedira xwe tayin bikin, dewleta xwe netewî ava bikin, ser erdê xwe azad û serbest bijîn wek hem nav xwe da û hem ji dinyayê ra wek mesajekî waye. Tu dîsa bi xêr hatî kek Salih Qadirî. سپاس لێبورین دەخوازم کوردستان مخابن دەما ئەلەکتریک دچە ئینتەرنێت قوت دەبێ ئەو چەند دەقیقە وسا دەرباز بوون دەخوازە لێبورینی لە جەنابێوە هەواڵە و بینەرێن وە دەکەن کەک ساڵە ئەم هینبووینە ئەو چوندنا ئەلەکتریکی و خەتا ئینتەرنێتێ ژی ئەم هینبووینە لی ایجا نها بمبای رژیم ایران سرسری و دبارن که محمد صالح من بریا که هم در باسی برنامه خوب من بپرسه که دست بکر من او
ما ایلون براسی یعنی هم جبو کردن باکور هم جبو کردن پرچه اندنیکای گلک ما که کو بویرا داگرتیه پرسامن او بو لدو بویر پر کو من وها به هواجی گریدا یک 6 سالیا شورشا ایلونه و هر وها ده همان ساله ده یعنی 4 سال برجی رفراندوما سرخوبونا کردستان همان پرچه کردستان او بو مگو جبو ما چه پیاموان هر دو سال وگره هیه اما چند اوابجی ما خواست دیتنه تجی بله برای ده ایزن دخوازم سلاو حرمت خواب پیشکشی تماشاوان و دکیم ده هر جایی که کوی برنامه دشوپینن بمره براستی از باورم روز ساله یعنی بو گل کرد به درجه 120 سال حتی 150 سال در بازبوی اگر ام حساب بکن هر روزه که ساله د دیروکا کردستان دا دکاره مناسبه کی خواه به یعنی اجابیه خواشی و نخواشی مخابن ترانی جی تبله هون لی یه گرینگی کتاب باز کرد لمها ایلونه ده از بیاره که دنه جی لزیده بکیم و کو کرم کرد جدال به هنده کو مها ایلونه او کو د دیروکا تبگره هفچرخ یا کردستان ده یعنی ده شورشا ایلون تی ناز کردن یا کل باشور کردستان به پیشنگاتیا پارتی دموکراتی کردستان یا ملا مصطفی بارزانی اون دبینن پاشی او تکشکاندنا کومارا کردستان وقتی تراژدیایی که وسا چیده به بارزانی کو کوچ پر دبین بزحمتی که زیده دچن نو آخا سوویت پاشی 10 ساله کو جاردنه او گهارتنه کو د عراق دا چه دبن درفت چه دبن کو او جاردنه وگرن ام دبینن کو یعنی د سالدار عراق دیسانه به حیله نخازن مافی گلی کرد بدن و داره ام دبینن شورشا ایلون دست پیدا که یعنی جاردنه خودی در کتن لاراده نتوی و مجدبونا گلی کرد بو دست و آنینا مافی خواه براستی جی شورشا یعنی ایلونی کوهاتی کرن تنه نه شورشا که ام بیجن برنگی چکداری لعالیه جواکی ده لعالیه سیاسی ده لعالیه لشکری و بگلمپری ام دبینن کرده هر 4 پرچه تیده بشدار بونه دا کو دبی در فتی ده بکارن مافی خود از بخیر یعنی افجی وکو چون تبیجی زنجیره که کو حلقه و گریدای هون یعنی راپرینا شیخ سعید نمر و یاسر هلدان آرارات یعنی یا سمکوی شکاک یعنی تی کومارا کردستانی ام دبینن شورشا ایلونه جی یک لحلقه و زنجیره او کو نتوا کرد یعنی گر روشا خواد هر قناخه که دا کوکی لمافی خواهی نتویده که لبر بیجی ام دبینن شورشا ایلون کاریه دست کبت مزن چه که سرباری بکو اف جی نگه هیچتی آرمان جا خواهی که ببید دست بکار بوی مخابن به پیلان رژیم ایران و عراق و لعین حال ده پشتی کرنا زلهزن وکو امریکا انگلیس او شورشی دبینی برای خباتا و دواوی سا تیک چو تراژیدیا که دا داوی هاتیه لی اراده گلی کرد بود دست و آنینا مافیوان نتمریه ام دبینن هر درفتی که پشتی هنگی در روشالات کردستان جاردن خبات دست بکریه لباشور کردستان عین وسا حتی یا و کرم کرد که دگه 4 سال برین ها یا کو رفراندوم میده مدید گلی کرد وجاره برنگی که دموکراتیک برنگی که قانونی یعنی مشروع کارین بود رای گشتی بو همو دنیای بدن خویا کرن و چقاس به اراده نبو اوه کو مافی خواهی نتوی دستبر بکن گرچه ام دبینیم به صدما او سیاست ناو دولتی او هاوکیشین سیاسی یه لشکری یه آبوری که ده هره میده مخابن هشتا جی
تفگرا کردستانه یان بیجن حالات ما کردستان نکتیه دناو استراتژیا هفکیشین هرمی یان یه ناو دولتی ده کو پالپشتی کلی بیتا کرن مدید انجام رفراندوم جی چان داوی اینی به تراژدیایی که وسا خواستن تک بشکنن لی اراده گلی کرد ام دبینن ها لحمو پرچه کردستان کرد دیاسپورای اینی گریداینه یعنی مثلا رفراندوم ما هنگی وکو حزب دموکرات کردستان ایرانی به هلویسته که فرمی ما د کارنوالا که ده هلویسته خواه بیان کر که ما درشمک نویسی بو پلاکارت ده که رفراندوم باشور کردستانی یعنی جیان وجینا کمارا کردستانیه یعنی موسا تشبیه کرده بو که رفراندوم باشور کردستانی وجینا کمارا کردستانیه یعنی لدیروکا کردستانی را دو تشتی که هنکی به هم بین گریدانی بویا راسته که مخواست از باز بکن بین مها ایلونه ده هم دزانن 29 سال بری نها هفده ایلونه ده مخابن دست رشا تروریزم دولتی رژیم کمار اسلامی لولات المانیا رستورانت میکونوس ده دکتر صادق شرفکندی او لیدر جهاتی گل کرد یکو پاشی دکتر قاسملو پیشنگاتیا حزب دموکرات کردستان ایران دکر به تروریزم دولتی رژیم ایران او جهات قتل کرن که دادگاه میکونوس پاشی 5 سال لیکولین مدید رژیم کمار اسلامی لاستا هری جورده تاوانبار کر محکوم کر او مها ایلونه و باس وان دو بیارا کر محس کرد و بیارا سیج بینم بیرا و تماشاوان هجا هیدارم گله نه بکاره روز خوش ببینه او بیرو هزرا نتوی یا کو بابو کالان و هاتیه سر دست جیلا ایرو بگه انجامه که کو جیل پاشی ما بیرانین خدا روز خوش جشن شاهی بکن گلک سپاس لور اجی دخوازم بریا کو از پرسا کو مجوه کر کو اجی دسه گوتم سری ببیجم از گوتنا تا دوام بکم من دکتر شرفکندی بخوا من ناز کر من ویل چیای قندیل دولا شهیدان لوی داره ام شبک بون میوان وان پارتی دموکرات و پشتیوی او هات سوید بو میوان کووار آرمانج کوه چاقه در رداکسیون کووار آرمانج دام کار دکر و پشتی اجبام چو لبرلین شهید کرد تشتکدن بلکه به آخریا جیه مبو عین رحمتیک خاصم نوجی بسابو هات سوید هات آرمانجه پشتیوی چو لویانا او بو از بخواه هم لویانا او خانیه کو شهید کتیه چومه بر دریوی و چومه بر وی رستورانگا کو لبرلین دکتر شرفکندی شهید بیه چومه و دریجی من وانیات کریه بله بیامن از بدسه گوتنا ببیجم وقت پر زود چه و بو 20 دقیقه از شورشا ایلونه دما چبو 15 سال بریاوی د 15 سال تاریتیا هری مزن یا سال 19 یا کرد کجیانه پشتیوی بو شورشا مهابات ترکچه بو لکرسانا باشور تشتکتنه بو لکرسانا ترکیه بدنگیه که بو روجاوا بدنگیه که بو د دیروکا کردستان 1900 و حتی 10000 د دما هری تعری یا هر چار پرچا او 15 ساله و پشتیوی بو مشالک بو آلاوک و آگرک و هر کس خولی را گرد لهر چار پرچه کردستان انسان ولاد پارز یک خو پاراست بون و خوگاهاند نه خواستن و پیله بلند بکن و از وقت ماراتونه که لدنیرم یعنی کو بیجن بصدا یکو باز دن هنه یک کو هری حق کریه و هری کو وستیه هری کو نحقیله بیه هری او بیه هاتیه
نقطة كو وی نقطة كو دي مربط قدينة درباس بيه لي محكي يعني دولة عراق تبي جينار خو وتبي نوكرين خو وتبي دنيا كو حتى وشاهد قوتن كردين بشكريا ما ذكرن خدای نگراوی یاجی بیجن با آوایه که سمپاتیا وان هبو الگلمه بدنگیا وان جدست مچو ام بوی آوایه ام بیلن ام درباسی روجاوا خوب ببن ام بنرن کا ایشف در روجاوا مدا چهنه هنا لأم في جاري دوز أم مجار نتشن مجارين هر برشين كردستاني هر بشين كردستاني أم بهفرة بنرخينن أم بروج هلات در دست ببكن وندزانن وان دم داوين يعني اف دو هفته هر روز ایران چه بگره هر روز ایران هند بچین باشور کردستان بمباردمان دکه به توپ آویژن خواه به درونرین خواه چما نها يعني بيجن هيزن روجاوای کردستان روجلات کردستان بريجي لوان هريما بون لی حتی آنها هره بیشتر تجاری والا نسکنینه ایریش کرنه او کرنه لی نبوی رنگی چما نوها یاد دیاد همان وان روزادا ایران بو اندام اصلی یه رخصنا هفکاریا شنگایه افته چواته و یا سیا ایران و آژانسا ناودولتی یا کو انرژی اتمی شوپینه گیشتن رکفتنه که اوجی یعنی هموان بویاران دمکه ده یعنی گریدانک وان هیه آنتونه و وانا چما و دمه ده او بونج برکو 10,001 ور و ایران وک ویژن چاودیر هر اقسنا افکاریا شانگهایه لی حتی آنها نبو اندام آنا بو اندام هر وها دمک دریجه کو او ریکفتنات کو نابروان و آژانسا نادولتی یا انرژی اتمی و ایران راوستیا بو اوجی بی یک جاره نها او بو ام به کک محمد صالح قادری دست پی بکن کرم که کک محمد صالح کرم دار بن قربان وکو کرم کر ام دبینن بویرن روجالات ناوین
رنگێکی نو بخواوە گرتنە ئەوژی پاشی ئەو بریارە دەوڵەتە ئەمریکا بۆ پاشوەکێشانە هێزن لەشکری خوا وڵاتên bêjin yek û alozî û şer û kêşe têda li Rojhilata Nawerast bi ku li Efxanistanê yan li Sûriyê li Iraqê yanî ew guharîna siyaseta Amerîka ku li gor mesliheta xwe bi çi egerekî dibe ew bila bimîne basekî cida ye ev bû sedemê çêbûna welatiyekê di herêmê de bi taybetî ew ku ew paşvekêşana bêserûber û bilez ya ku li Efxanistanê de medît yanî çi bûyerê balkêş ku tê de çêbûn û hem raya giştiya dinyayê pê şoke bû li aynî hal de di nava Amerîka de jî kete ber rexnedayînê mezin û di herêmê de jî yanî karvedanê mezin yê hebin li ser bêjin derhawîşte yan bêjin karvedanê vê bûyerê li Efxanistanê ew bû sedemê vê ku medît İran kete nav tevgerekî ku divê welatiya ku di herêmê de çê dibe ew ku pêştir bûna hêzên Emerîkî xwe re wekû astengiyekê berbestekê didît li Iraqê de li Sûriyê de yan li bandora siyaseta wê li ser welatê herêmî vê carê İranê re derfet çêbû bo evê ku bikare vê welatiyê de vê siyaseta xwe dahî bilez bibe pêş em dibînin ku serbarî vê ku yanî welatên bêjin dagîrker li ser Kurdistanê tim îtifaqê wan yê veşartî yê aşkere dijî gelê Kurd hene û bi tewavî tevgerê de ne lê vê carê em dibînin li welatiya ku li Sûriyê de çê dibe yan li Iraqê de çê dibe aynî ew welatê ku li ser mesela Kurd bi hev re mutefeqin lê di nav wan de jî nakokî hene riqabetê wan yê leşkerî yê aborî yê siyasî hene ku herêkî wan dixwaze cî pê xwe qahîn bike havê derê de bû medît İran di demekê wisa de kete tevgerê ew ku heta di hunê yanî İranê înkara hêzên Rojhilatê Kurdistanê dikir bi salan bû bi rêya çêkirina fîlm û nivîsîna kitêba û propaganda û şerê nerim wisa dida xuyakirin raya giştî de ku tiştek bi navê bêjin hêzên dijber ew ku ew dibêjnê de dije şoriş nemane yanî em emanê dane lê çawan bû nişkê we wisa li astê herî jor yê fermandehiya giştiya hêzên çekdar yê ku fermandê giştiyê hêzê bêjin hişkanî bilindtirîn asta kanalê xwe yê dîplomasî yanî li medyayê xwe bigine hewar bêjin bûna hêzên Rojhilatê Kurdistanê li başûr de yan hêza pêşmerge li çiya de metirsiya gefe li ser emniyeta İranê yanî evê rastiyê dide xuyakirin yek ya ew ku İran dixwaze bihêceta hêzên Rojhilatê Kurdistanê yan bihêceta hêza pêşmergê Kurdistanê ew dest bi pîlanekî nû bike dijî başûrê Kurdistanê bo dagîrkariyê ew ku em dibînin beşeke başûr niha hêzên Tirkiyê de ne beşeke dinê yanî rejîma İranê dixwaze bo evê ku em dibînin di meha deh li Iraqê de hilbijartina parlamentoyê heye ew ku welatên Yeketiya Ewropa Amerîka ew piştgirî dikin ku ew hilbijartin bi serkevtî bibe sedemê seqamgirî aramî di Iraqê de lê berjevandiya İranê di alozkirina Iraqê di naseqamgirî û nearamiya Iraqê de li ber vê ku rejîma İranê pêşbînî dike texmîn dike ew grûpên girêdayî rejîma İranê ew grûpên Şîe di nav xwe de nakokin ihtimala wê heye di hilbijartinê de encamê wê ne bi dilê rejîma İranê bin yan jî cireyekî be balans çê bibe ku rejîma İranê vê zêdetir nekaribe yanî planê xwe Iraqê de çêke li ber vê gelek leze li vê dema heta digehe hilbijartinê yanî ku dehê meha deh yanî niha de kabikare çiqas planê xwe cîbecî bike yek li wan plana em dibînin bihêceta me ew ku
gefal hikûmeta Herêma Kurdistanê dike, gefal yan bêjin daxwaziya li hikûmeta Iraqê dike, serbarê wê jî ranewestawe. Em dibînin tevî vê ku daxwazî li wan kiriye li aynî hal de serveriya xaka bêjin Iraqê yan serveriya Sinûrê Herêma Kurdistanê şikandiye bi فرۆکê bêfirokevan bi dronê intiharî bi topbaran û katûşa û li aynî hal de gefê hatina hêzên leşkerî li ser erdê jî dike bo evê ku bête nav Herêma Kurdistanê. Ya herî balkêş û dibînin roja evilî ku wextê ku firokê bêfirokevan yenî 16 firokê bêfirokevan ku çiya de çeperê pêşmerga kêrine amanc êwariya vê rojê jî aynî ew yani drone intiharî firokê bêfirokevan medît bala firxana hevlêrê kirine amanc. Yani normal yani xuya dibe ku ew pîlan bi heve girêdaye yê cîbecîkerê wê eger li çiya de rasterast yani hêzên spay pastaranê Îranê ne ew ku ser hevlêrê jî tê kirinê aynî ew grûpên milîşiyayî ew ku girêdayê rejîma Îranê ne. كيك مع مثلا البرئة برسكي تكم نابرة برسكي بكم يعني السر هوليري درو دوراوي وان دورا ميجفا يدكن لي نها او هريما كو بفيجن نهات توباراند كن او دكن لكو نيزي قنديلي نيزي حدودي وانا يعني او yani bejin bi siyaset guhertina siyaseta yekîtiyê ve jî negire da yekîtiyên Îslamî Kurdistan. Yani tê bîra min. Wek rojname vanekê. Belê. Yani weka ku hûn ji me dûr bikevin em we jî wek hewlêrê em ê hûn bibin armanjên me. باور كم ديسا الكتريك شو كيكسل ديسا تمام براستي يكو روجابا ويكو باشور دكابن برنامه ما هرتم بوياري وهاد بن جبرويجي وقت يك جوان هبه ام ميوانا كي خويكو ام ببجن دكارل سرجلك مثلا ببيبه ام هلد بجيرن وقت تونه بجی هم بوی کاربن برنامه خب بشوپیدن جبرویجی بزانه بون متهل بشارت که سلیم تشد بجی همان پر شوتا پرسام بیست دنگی تنای آناته اگر که صالح حادثه تدور دیوی yani az kurt ew bikim arastî kek salih ew bidana malumat bina baştir dibû li gorî min kak Mumtaz yani êrişên Îranê û êrişên Tirkî li ser başûrên Kurdistanê wek bi evekî dîrokî ve girêdayînin her du dewletên kolonyalîst hem Îran hem Tirkiye tu carî statûya başûrên Kurdistanê قبول نکرنه و حزم ناکن و کنگی فرصت بکوه دستیوان جوارا شرط و مرز چه بل چه دستیوان تیوه بکل اره یک سبب هم بیجن پشتی که امریکا جو خوش اوکی افغانیسه وکشاند بلکی پسیکولوژیک تاثیراویه لی او کنجکتورل دمکیه demekiye Türkiye siyaseta xwe guherandiye konseptekî nuaniye berê di nav hududên xwe da bi Kurdara şer dikir lê ev çend sal e piştî dixwazî kek salih bila dewam bike gotila tamam bike yani piştî berê Tirkan Tirkiye di nav hududên xwe da bi Kurdara şer dikir lê konsepta xwe guherand İcar dervên hududên xwe ku mîsaqê millî dibêjin dest bi şerê Kurda kiriye hem başûr hem li Kurdistana Rojava û hem li derê dî ew konseptekî nû jî bû Tirkiye û ana jî
د پارچین کردستانی دا هم کردستان باشور هم روجاوا دا فعلا عسکری وک اشکال دکه و گلک جی اشکال کرنه و ترک قاوا کتن دره کی جوه دره در ناکردن حتی نمجبور بن لیا ایرانی siyaset avan zuda vaye yani İran konsepta şer diji Kurda ne tene nav hududên devleta xuda dervên hududê xuda jî hebû wek kek salih jî bîranî em bi hurmet yad dikin her du serokên Partî Demokratîk Kurdistan û hevalên wan şehîd kirin û li derên dî emberê kadroyên Kurda ew danîn parçekê vî siyasetê û ev siyaset tavan bêtir berê Tirka bû müdahale dikirin Tirkan mere dikare bêje devleta Tirk hinek tişt di siyaseta xwe a şer emberê Kurda da ji Îranê girt derve hududê xwe emberê Kurda şer bike ya İran rastî dixwaze Kurdistana başûr çawa Tirk işgal dikin dest pêkiriye ev jî fiilî işgal bikin lê ji ber ku Tirkiye endamê NATOyî müttefîqê Amerîkayî kes wara rû bi rû û eşkera tiştekî nabêje rihêsanî dikevin İran wek ceribandinekî dike gav bi gav bi tiştê piçûk dest pê kir li Iraqê û pêşî li Iraqê dûra berê xwe da hewlêrê Kurda û gav bi gav û roj bi roj ewa şer zêde dike ku wek evekî navnetevî mêze dike rafşorê navnetevî mêze dike çawa ji wara dimîne ku zemîn hazir dike ku rojekî firehtir û aktiftir müdahaleyê Kurdistana başûr bike ev stratejiya Îranê û kevne û ne nûye lom û tabii wek em dibînin yani Kurdistana başûr jî ji bo ku hinek muşkilê wan problemê wan bi xwe heyî bi hev û dûra heye navxwe da henin û em dizanin ku mintiqa soran di bin tesîra nüfuza heta müdaxala Îranê dayî lê mintiqa dinê jî ewa Tirka dayî rekabete şerrekî li ser Kurdistanê navbera du dewletên kolonyalîst dîrokê ji hezar û ji peymana Qesr Şîrin heya îro İran tehemûl nake hezm jî nake ku Tirk yek alî tişna bikin û sibê du sêvê walatiyekê çêbe a başûrên Kurdistan eger îşgal bikin İran wiha rûne û temaşe bike nayê hesabê wan ez li vir dibirim dixwazim dîsa bidim tek Salih bira devam bikin kek sale îro dibêjim ew dayra elektrîkê jî de bimaraye belkî pirsa min neeciban ez bi pirsêra pirsek dir jî bikim û tikerem bike yani kandî ku em dizanin hududê Îranê taybetî jî Qendîl û Nêzîwî û ew yani naha wek berê ji wan re ne herêmên herî ewlene hêdî hêdî valayî têda çê dibe ev êrîş para viya jî têda heye gelo ji bo ku hêzên Kurdistana Rojhilat ku li wan derabcî nebin ew ji ber ku wextekî ji xwe re tampon mintiqekî herêmek tampon çêkiribû weke ku bawakî dat parastin lê niha ew wek ku ew herêm piçek sist dibe yani para viya jî heye gelo belê Belê qurban bi xwe dizanîn sinûrê navbera Rojhilat û Başûrê Kurdistanê yani bi dirêjaya dîrokê yani çi wexta desalatên serdest yê hikûmeta Iraqê yan yê hikûmeta Îranê nekarîne hemû ew nuqtana de hêzê xwe cêgîr bikin tim ciya de ew welatiya hebiye bi taybetî serdemê şerê Îran û Iraqê de dibînin hêzên tevgera Kurdistanê yê başûr
لبشکی لوان سنوراده بونه هیزن تفگر روجهلات کردستانی لبشکی وان سنوراده بونه حتی هیزن باکور کردستانی لبشکی لوان سنوراده بونه بوی رنگی ام دبینن چقاس دسالات دنبره حکومت ایران اگر حکومت شاه چوه یا کمار اسلامی هاتیه یا لعراق ده صدام چوه حکومت دنیا هاتیه لترکیه ده چه بیه لی ام دبینن اب چیه تم هیلونا برخوادان بیه بو شورشگر کرده لعین حال ده جی ام دخوازن اوه بین زمان یا کو پاشی راپرینا باشور کردستانی لنوتو یکاوه لسر داخازیا سروکاتیا برای کردستانی که هنگی رحمتی امام جلال و جناب کاک مسعود بارزانی و هیزن باشور لبو برجواندیا و راپرینا باشور که در فتک چه ببه که بکارن دستکفت که نتوی آوا بکن یعنی تکلیفی آوان لما آوا بکو ام هندک رعایت آوان بکن لسر و آلی که دنجی ام باورن رژیم ایران هر هنگی جه عینی استراتژیاوی دجمناتی لگل تفگر کردستان لبروی که چه وقتا رژیم ایرانی پرسا کرد و که پرسا کی سیاسی میزه نکریه و نخواستیه جی به منطقه کی سیاسی پر علاقه دار بجبو چاره سریه یعنی چه وقت باسا گوتو بیجش گربه بو چاره سریه هم دبینین او وکو پیلانه که وکو تعلقه که حیله که بکار اینان دیه جبونا برنا سروک ما هر وکو وصیت‌نامه پیشوای نمیر قاضی محمد ده هاتیه گوتن قاضی محمد دیجا چه وقتا باوریا خو عجما نینن اگر او دست خوار قرآن جی بدن وره هنگیوین بینین دیسانه لی باور نکن بزانه جهر کرنه نافده یعنی نمونه اینان دیا که پیشتا چان دستالدار ایرانی یعنی به ترور کنه جوار آخا یا سمکو شکاک یا حمزه آخای منگور عینی وساجی به حیله دار وکنه قاضی محمد پشتی هنگی هم دبینیم وصیت قاضی محمد چان راست درده که لیسا ترور کنه دکتر قاسم رو لسر ماسه گوتو بیجه لیسا ترور کنه دکتر شرفکندی عینی حال ده ام اوه بین زمان لسال 1992 کل سر و مسلحتا که معانی زمان حرکات روجهلات کردستانی ام لچیای قندیل وان سنوری کتا کرم کرده رجایه 600 کیلومتر دنابر روجهلات و باشور کردستانی یعنی هیز پیشمرگه کمپ ما داکتن داشته بو اوی که هیجت چینه و بو رژیم ایرانی که مداخله نکه حتانی باشور کردستانی دکاره یعنی استقرار که پیدا بکه لی مدی رژیم کمار اسلامی به هندی را نوستا لدشتا کوی پی فروکه شرکر یعنی هیرش کرد کلا دموکرات بیداری بارگاه ما بمب باران کرد در سال 92 حتی 2021 اینها هم داخل یعنی زیده 350 کادر پیشمرگه اندام چالگوان پنابر سیاسی روجهلات کردستانی لباشور ده هاتن ترور کردنی یعنی زیده 20 سالات چه شرع چکداری جی یعنی لهمبر رژیم ایرانی ده بوی رنگی منده که تنه بلکه وکو بروانی اگر حالت حوجه ده لی رژیم کمار اسلامی اگر لقندیل ام بمباران دکرن لسر داخوازا بجن لسر زخت آوان لسر داخوازا هیزن باشور ام داکتن داشتا کوی ام هاتن آلی کمپ نیزوکی حوله رجیه دل نیزوکی سلیمانی دوان در آدش دیسانی عین ام بمباران کرن عین دیسانی سال 95 2000 هیزن سپاه در منطقه سنور سلیمانی را اینان اثر کمپ ما نهاج او کو ام دبینن دیسا دریجیا و سیاستی او سیاست کو قط نخوازه به اوای کی سیاسی یعنی پرسا کرد را یعنی نیز به او کو دخوازه به منطق انکار به منطق زوره نکوتنی تفگر روجهلات کردستانی نیرین اوان سر تفگر کردی لحمه پرچه کردستانی نیرینه که وسا یعنی امنیه یا تنکرین یجبو وجی ام دبینن ایران ها او قیرانی که رژیم ایرانی تیده یعنی قیرانی و یه آبوری یه سیاسی یه جواکی یه کلتوری یه جنگهی براسی او قاس قیران تیده چه بونه سرباری او دورپیچه که امریکا اخستنی سر یعنی رژیم ایرانی زیاده تر لوی کل امریکا بترسه یا اسرائیل بترسه یا ولایت عربی حرم بترسه ل تقین و سرحلدارا
خلق ناراضی نو ایران دترسه بتایبتی لنتبن ایران دترسه یا کو ج کردا دترسه لبلوچا لعرب حوازه یعنی اول مجاره که جدیه جاجبوه کو دوی وقتی ها هستیار ده بکاره بالا خلق نو ایرانی راکش ابو قیرانه که در وی سنوری خواه یا بخواست در وی سنوری خواه قیرانه که چه بکه ابو ایوکو او قیران نو هندور ولاد حتی دمه که یعنی بیرا خلقی به بیان جره که یعنی بجن بکاره کنترول بکه ام دبینیم دست به وی هیرش هان کریه ام باورن او هیرش ها او پیلان ها یه درجی هبل بر بکو ای روژه اگر و نوچه یعنی شوپان دبین ام دبینین محمد حسین باقری یعنی فرمانده گشتی هیزه ایرانی عین وسا گفه دخو لحرم کردستانی گفه دخو لهیزه روشالات کردستانی برنگی که او کو وقت خو به پیلانه که تابع حکومت عراقی کارین هیزه مجاهدین خلق چک بکن و گلک لوان بکوژن لعراق دارخن دخوازه همان روشه لسر پارتی روشالات کردستانی دبینه لی رژیم ایرانی شاشی که اوجی اوه کو او دبه باش بزنه نه هیزه روشالات کردستانی و کو مجاهدین خلق دوری خلقی خانه نجی پیگا حکومت حریم کردستانی و کو یا حکومت عراقی یعنی پرسا ما نه دروی سنوره و نه باشوری کردستانیه میدان سرکه خبات ما روشالات کردستانیه هم دزانن خلق ما روشالات کردستانی به آوایی که هری اکتیو لگوتار نتوی خواهی درد کمن همون روژه ام دبینن چالاکی وان یه ادبی یه روشنبیری یه جنگه پارێزی چالاکی جنا به هر آوایی که یعنی تمثیل زمان خودکن یا چند خودکن هم بری رژیم ایرانی ده دناو تفگری دانه سرباری وی کو رژیم ایرانی ام دبینین هر سال که ده زیده 100 کسی دبینی کولبر ده کجا چند صد کسا بریندار دکه یا به دهان کسا دبینی دار و دکه به همون رنگی که سیاست قرقرینی هم بری گل کرد به پیش لید عین حال ده ام دبین روشالات کردستان تفگره که خورد به تایبتی جی اوا کو ایران ها نوانده همکاری پارتی روشالات کردستان یعنی حزب دموکرات کردستان و کو پارتی کی سرکه دوی نوانده ده ام دبینن او خطاب کو نوانده همکاری بو خلق روشالات کردستان یعنی مناسبه جورا جور ده یعنی کو دای گل پیشوازی دکه او پیشوازی کرنا گل او هلوست گل کو دگره ها و در رژیم ایرانی و ده ترسه لبر بله كيك محمد صالح بعصا نابندا هيزن او هفكاريا او هف خباطك وبهدورات كن تبعسكر لدناباندا يعني بيجن پرچه كو بريون بهدورا كار كرن انا بناوكي اوجي وكهزكي وبدمك يكو ام دبیزن کو دناو براو دا کارو خباته کو هر دو طرف بگین هفدو و ببن یک پارتی گلو او دچه حالت اوه ده دچه روشه ده بله و دورا ام هر دو پرسی خوی دنیا ام جبیرا نکن مثلا شانگای و مثلا او رخصنا چاودریا اتمی انرژی اتمی بله نوانده همکاری لچار پارتین سیاسی روشالات کردستانی کو خودی دیرو که درش و خودی رخصتن جمعوری دو هندور ولات دو دروی ولات و عین وسا خودی هیزا پیشمرگنه ما کاری به گاوهان ام تابوه که بشکینن او کو دناو کلتورا پارتیان کردستان مخابن کل صدم ناکوکی یا صدم نرین جدا ام دبینن جدابون چه دبو یا دجبریا هفدو چه دبو اوج دبو صدم وی کو تفگر لاواز به و آلیکاریا وان به هبرتونه به بلکو دجبریا وان دوجی هفده زیادتر یعنی انرژی وان خسار بکه بوی رنگی به قازانجا دجمن تواد بو ما بناوند همکاری ده سرباری او جداهی کو هی ما آنی سر هند مجار مشترک او کو گریدای به پرسه نتوی یه اجتماعی یه پرسه اولهی گریدای محمیانن سروان اتفاق هاتیه کرن و کو پلتفرم که کو بن روز بروز او اتفاقی ام دخوازن ده پراتیکی ده دهی پیش بخن یعنی هیزا پیشمرگه
انی آلیکاری خود دنابرا پیشمرگی وان 4 پارتیا دبن که بکارن هم بر گف رژیم ده آلیکاری هاو بن یان پرسی اولهی یان پرسی چالاکی دیپلماسی یان چالاکی ریخستنی دو هندری ولاد ده یان آلی مدیایی و انی او مجاری سرکنه کنها ام سرباری او کاری ها مشترک این وسا دیالوگ جبو یگرتنی جی بخوشی و باش دچن پیش هم ده ناو دو بشن دموکرات او جدابونا کو کرم کر کو چه بو بسالان بخوشی و نها گاوی هری داوی بو یگرتن نیز بونه و عین وسا ام دخازن به کلتوری پیش بخن دنا آلین کومالا و پاش هنگجی به او پارتی یان حتی روشنبیر و هر آلی کی دنی کو بکاره یعنی هیز و شیانه کبل سر تفگر کردستانی یعنی او پیش روز ده به انیک کو هیزن روزحالات کردستانیان چالاکوان و روشنبیر روزحالات کردستان جی به برفرهی لخوا بگره بو کو او سیاست نون ها یا کو امد بجن له گریدان خبات چیا و بازار یعنی تن گرانایا خبات لسر ملی پیشمرگه یان هیزن پارتی روزحالات نبل در یولات بلکو او مجار به مجار خلکی کردستانی همو رفکی وی خلکی خاطر ببینه یعنی اوی کو خواهی درکتن ل ناسنامه نتوی ل اراده ملی ل سروری خواه یعنی حزب بکه او بکاره جی بگره دوی خباته ده شرطین اندام چه پارتی که دوی نابا گرینگ اوی وکو کرده که وکو کردستانی که یعنی دوی میدانی ده اوجی خودی رول به ام باورم درنگی که ها امی بکارن روشالات کردستانی اون دبینن که یعنی زیاده 10 میلیون کرد مدنها د 4-5 پارێزگەهی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دەهێنێ میلیۆنێک کورد لە تەهرانی هەیە 2 میلیۆنە بێتر کوردی مە لە خوراسانی هەیە ئەنی ئەگەر ئەم وان گشکە حسابی بکەین 13 حتا 15 میلیۆن کورد پتانسیلێکی مەزنە سەرباری وێک و زاراوێ عالی زاراوە و ئەم دەبینن وێ کورمانجی ئاخف هەنە سۆرانی ئاخف هەنە هەورامی ئاخف هەنە لۆر و کەلهۆر هەنە لە عالی ئۆلی وەجی کوردی سونە هەنە شیعە هەنە یارسان هەنە ئەنی بڕاستیژێ ئەو پتانسیلە ها خورد نقطه مشترک نه تنی مثلا ملیه که بتکار جداهی هانه کی یعنی لخوا کم بکه لبرویج ام بکون نوان ده هاوکاری نه هر عالی که ده اول مجارانه نقاش دکن ام باورن پیش روز ده جی یعنی روزحالات کردستان یه رولا کی سرکه هبه ده هم کشین بیج نتوی و عین وساجی دناو ایران ده. بله. که ما مثلا گلک سپاس دویم تنک بینا خوب ده ام که سلیم گوداری بکن تا دوی مجاره ده تنک دیتنه خو گود تشتکی کتله زیده بکی یا سر ایریشن ایرانی از تشتکو بیجم تونهی بسل براستی کرد و هزن سیاسی کرد حساب بکن که پیش روژه دا اگر ایران شرط و مرج ببینه و جسارت به زمین شو چه که وقت ترکیه بهتر ایریشن خو فره بکه و بکه وقت اشکاله که الحاقه که کردستان و ستاتویا کردستان باشور جی تیدا کردا ج اوکی روجوی حرکات کج روجوی درخینه اوه لی از دخوازم اگر اوکی لسر مثلا شانگای و او اتم چنگوتنا بیجم دوی بابتی دا به او درا گریدایی یعنی او دما داوی دا تابی ایران دواری سیاستا ناونتوی داشتی هنک گاوین مهم سرکتی آویتیه یعنی او هر دو تش بو ایرانی مهمن هم اندامبونا ایرانی د هفکاریا رخستنا شانگای ده هم جی وک تکنیک بجی به او اتوما دنیای را مهمن دواری سیاست ناونتوی دا دگاوین گرینگ سرکفتنین گرینگ بو ایرانی یعنی شانگای هفکاریا شانگای وکا کو ام دزانن 1996 به اینسیاتیفا روسیا دست بکر روسیا چین قرغیزستان تاجیکستان و
وانا دکتن ام بیجن هک دبیجن پنجکولی هنک دبیجن او شانگهای لی حتی دمکی با حدودگری مادورا پاکستان و هندستان جی کتن لی پشتی کو dünyayı da yani Sovyet ket u dünyayı bu yek kutubi Amerika her derede vek hezeki sereke u dünyayı da hüküm dikir. Rusya nexwast viya yani yek aliye dünyayı yek kutli kabul nekir. Xwest xwara müttefika peyda bike beriye hemuya Çin müttefik bu o neziki hevdu bu durajı evi anajı dünyayı da valatiye ki dünya ana ne yek kutbiye ne teni Amerika hükümrane ana Rusya heyi Çin heyi o hezin devletin en herkes mıntıka xuda vek navçeyi hezin ve henin betir ana nabera Çin u Amerika'yı da vek eveki heyi o dünya dili gerineki dahi vek mizaneki digere yani ev mizana nuda çava verke ciye xub bemidike divi mane da Şangay mühim bu İran gırtına İran vek endameki daimi vek mesajeki bu Amerika bu hezin rojavara Rusya Çin و او محور خوازه خو فرح بکه هر چقاس ناکوکین چین و روسیا ها بیجی و هایه لوما کتنا ایرانه او جبو ایرانه گاوه کی مهمه لی اوا ریخستنا اتومی دنیای نه وک تشتی کو ام بیجن روزنا ماوادا تشتاد بیجن و لهواتنه که اساسی نه تشتی کی تکنیکیه İran kabul kiriye ku ev rexistina atomê here carcana wan kontrol bike evên kamerayên wan tiştê wan bigwerîne nûjen bike û lê wek prensîbê da wek çerçevekî teknîkî da li hevatine ki ne hevatinekî fireyî ku bi her awayî wan kontrol bike ew bike İran wek gavekî avêt yani ji bo ku diwarê navnetevî da ewa xwe firehtir bike alana xwe û siyaseta xwe bêtir firehtir bike wek gavekî avêt lê ne gavekî wiha mihîm û girîng e berê ew peymana ku hebû bi welatên Avrupa Yekîtiya Avrupa jî têda Amerîka waran ne di wî çerçevê da peymanekî wiha gihîştine hebûdü bi kurtî ez dixwastim tiştan bêjim. Belê. Beriya em derbasî mijarek din bibin yani ez hêvîdarim her du aliyên ku bêjin ku koka wan Partî Demokratîk Kurdistanê û niha ji xwe navenda hev kariyê de bi hevdûra kar jî dikin di demek nêzik de ku bigîjin encamekê ku ji bo perçeyên dinêkayî jî bibin nimûne ji ber ku lêgerînên wisa li her perçeyê hene taybetî jî em ji ber ku bakurî ne em jî bi wê êşê dijîn em hevalê hebin em wek hevdû difikirin û em dizanin em cîlekin cîlê piştî me jî ferqiyetek pir navbera me da heye û em nizanin wê çiqas wê li dû me jî werin hê jî em li hev nakin û em dizanin ku temenê me jî ew dibe yani ji ber wê ez hêvîdarim yani carna perçeyekî tiştek dibe li ciyê dinê jî evek pozîtîv tê hele yani li her perçeyî bawer dikim ji ber ku tedî başûr bi xwe hikûmete û hêz şûna xwe rûniştine û tiştekî din li ciyê dinê li Rojava li Bakur jî heman problem hene mesela ew ê jî
مجي يعني شانغهاي يعني بالتدريج مرة دورة بيمانا شانغهاي جبوه برنامه خصوصي شو ليكولا او وك كيك سليم كون نوتو شاشة دست بيت كن لي اساسي وك بجن وك بيمان 1001 و جوه درجي اساسي خو چین دست بيت كن نوتو شاشة برجي بركو بروبلم وانه حدود هنه به سوویت را سوویتا کبن ایجانا بونه چند جمهوریت اساس خود دست پیکش بوی دست پیکن دورا 2001 روسیا ایدی تدجی اکتیف بعد دوی ایدی دنیا به آخافتنا سروک روسیا یه دمه هیا دوی کو ایدی او دنیا نه دنیا بره yani ne یک kutbe ve gere dünya büyü avay nameşe ve gere büyü evi dest bitkin tabi naha gelek tişat ya guartin Rusya kandi Amerika Çin'e raji problem evi yani le İran stara digere İran duhaze yani avaya ki lehindera tekliye xurd bike mesela هند تشتا garanti bike yekû pişta wan kulin piranî li dû tişta dikevin yani İran piçek jî ji ewa Avrupayê ew ku Avrupa Amerîka taybetî jî Avrupa di wî warî de wek Amerîka neştandiye ku ev tekiliyên ku bi Îranê re Avrupa dema ku fırsat dibine hene kevan direkt digel ku hemû problemê giştî wanin jî dîsa tekilî datînin yani dibin de alî aborî de derhal hingav mava davêjin yani biya min ew jî mesajeke ji alî Îranê va mesajeke İran dixwaze bi awayekê mesaj bide بله جبر کو وقت پر چو انها ساعتکی ما درباس بو ام هم جارا یکی دنه ام درباسی دوسیا خویا دیامین ون ام هرن اجی کال نوتی خو بنرم ام هرن باشور کردستانه بله مانوئل ماکرون بورل وزیر درو کومر وک ناو بکه برپرسیار درو یکیتی اروپا و همان دمه دا یه اولکاریه هاتن هولیره دو هف و دمه کنده جی yani بریا چند روز سه روز برجی نچیوان برزانی لندن به بوریس جونسون را هفدو دیتن کر گلو ev hevdû dîtinên ku wiha di nav 15-20 roja da li ser hev tesadüf bû an hin yani bêjin hin ew ê îşaretên ku hin tiştan e ya dinê jî ku dosya başûr de dîsa PKK li ser riya pêşmergeya mayîndanî bû nêzî Akreyê ku Akre li hudûdê Tirkiyeyê jî dûr e ji hudûdê Rojavayê Kurdistanê jî biçek dûr e li wê derê bi wê evê di wê bûyerê de du pêşmerge şehîd ketin ya siya jî di vê dosyayê de em hilbijartinên Iraqê û di vî warî de helwesta hêzên Kurdistanê em binirxînin Kek Selîm em ji te dest pê bikir vê carê Spas wek cara berê jî got a rastî ew salên dawiyê da dinya hemû dillêgerînekî daye yani
nizama ku hey dünyayı da bi wiyawayî nameşe. Hemû akademîker pispor di vî warî da hemfikirin ku naçe û dünya nûva mîzanekî digire bilansekî dibîne ew bilansgirtina dünyayê da hêzên mezin serî da her welat, her dewlet li gorî xwe lêgerînekî dayî û ciyê xwe tayin dike. Serkeşiya wî îşî bêguman Amerîkayê, Rusyayê, Çînê. Ya demekî bêtir rekabet navbera Rusya û Amerîkayê da bû lê ev salên dawî eksem hate guherandin ana rekabet û hegemanya bêtir navbera Amerîka û Çînê da ye. Xuyayê dünya balansa ku evê bigire û lêgerînekî heyî di vî çerçeveyê de çêbe. Amerîka dixwaze bi Rusya re heta derecekî li hev were hem berê Çînê da têkiliya Çînê û Rusya zayıf bibe. û berê xwe dayî Çînê û Asya Pasîfîk bûyî wek merkeza esasî ji bo Amerîka. Di vî menê de herkes lêgerînê dayê û tesîra xwe rojhilata navîn da bêtir meriv dibîne. Ji ber ku rojhilata navîn da şerê germ heye. Yani di navçeyên dî da hê nehatî vî merheleyê ku wek şerên germ, şerên vekelatê wek rojhilata navîn nexwartin. Rojhilata navîn da yani hudud tên guherandin, statûko ketî, statûko dema, şerê sar ev dikeve û gelek tişt diqewimin loma jî hem dewlet di lêgerînê danin ciyê xwe digirin gor wî û bêguman di vî menê da Kurd jî di lêgerîna dinin û hêzên siyasî ê Kurd û serî da hikûmeta federal a Başûrê Kurdistanê û hêzên wê derê ev jî dixwazin dünya nû da û rojhilatekî nû da ku nû dîzayn dibe ciyê xwe bigirin û ciyê xwe salamtir bikin û piştî ev münaqeşa ku Amerîka işte evê xwe vekişîne û ji Efganistanê vekişiya û Iraqê jî biryar gîtî heya dawiya salê hêzên xwe ê şerker ê muharîb derxîne piştîviya pir tabiî ye ku Kurd jî ji xwe re evekî bibînin di warê navnetevî da siyasetekî nû û müttefiqê nû zemînekî nû peyda bikin. Ez ev hevdîta bi taybet di wî re girê didim di warê siyaseta derva da wek heya derecekî serketine ji bo hikûmeta heremê û hêzê siyasî ê Başûrê di vîya da serî da Amerîka û İngîlistan û Fransa ji bo Kurda mühîm in. Em Kurd bêtir li ser têkiliya Kurda û Amerîka me xwe ew kiriye konsantre kiriye lê piştê ku vekişandina Amerîka ji Efganistanê wek tirsekî ketî dilê hemû Kurda gelo wê çi be. Şahsen ez dibînim ku yani Kurd wek hatina Macron û wek hatina eva Barel û çûyina berêz Neçîrvan Barzanî İngiltere û têkiliyên dinê di vîya de xuya kirin ku Kurd naxwazin bi yekalî û qedera xwe bi derekî re girê bidin ku ev rast e. Ez bi xwe jî dixwazim bal bikişînim ku yani Kurd lazim e qedera xwe bi derekî re girê nedin, tenê bi Amerîka ve girê nedin. Di warê navnetevî da hêdî yekqutbî nemaye dünyayê da ku ev jî Amerîka bû em bixwe Amerîka qedera xwe pê ve girê bidin. Çend qutbî heyî û Rusya jî têda, Çî jî têda
û welatên Ewropî jî têda Kurd dîplomasiyekî firehtir bir alternatîfê bigerin, yani alternatîfê navnetewî zêde bin. Ê ku şekil dane rojhilata navîn, statûka rojhilata navîn qedera milletên Kurd jî têda tayin kirine, esê xwe da İngilîzin û Fransızın, serî da İngilîz û Fransızın. Îro jî yani piştê ku Amerîka eger hêdî hêzê xwe bikişîne, xuyayê Fransî dixwazin welatiyê dagirin. Di vîya de meriv dibîne ku Amerîka piçekî rol dide Fransayê jî. Fransa hatiye Iraqê 47 milyar peymanekî çê dike ku îş bike. İngilîz dedî gotine wek bûyî am genel dibêjin ku rojhilata navîn ne tenê dinyayê da Rûs İngilîz politika tespit dikin, Amerîkanî cih tînin. Îro jî wiha ye. Yani têkiliya Kurda û İngilîza baş be, ez bawerim ji bo pêşerojê mihîm e. Her çi qas heyana em Kurd ji siyaseta İngilîza nerihat bin, pir eciz bin jî, lê Kurd mecbûrin rê alternatîf bibînin bi İngilîza ra jî, bi Fransîya ra jî, heya derecekî Rûsa ra jî, di warê aboriyê de bi Çîn ra, bilhassa di warê aboriyê de bigerin ku alternatîf zêde bin. Çiqas alternatîf zêde ve ji bo Kurda di warê navneteviya garantiya pêşerojê ew qasî zêdetir dibe û Kurd mecbûrî viyanin. Yani em bi serê xwe arastiyekî ye, em hemberê du dewletên mezin İran û Tirkiye û wek Iraq û Sûriye eger ne ew bin jî wek dîrokî meriv qebûl bike ku wek Ereba em nikarin eger piştgiriya me di warê navneteyê piştgiriyekê xwe nebe, em nikarin statûya xwe jî biparêzin, qedera xwe jî a pêşerojê jî bigirin destê xwe. Loma dîplomasiya gelek alî mihîm e. Di vî menê de çûyîna Berêz Neçîvan Barzanî İngiltere ez mihîm dibînim û hatû çûyînên wiha mihîm in. Ez dirêj nekim eger ew be ez çend gotina li ser ew jî bêjim madem bi hevû dûra girêdan hilbijartinên Iraqê. Hilbijartinên Iraqê wek tiştekî de factoyî mecbûrî ye, yani nemeşiya û nameşe bi wîya Iraqê. Yani ji xwe paş davêtin dehê Oktoberê da ew bikin. Hem Iraq û hêzên ku li Iraqê henin navxwe da nehazir bûn û Kurd jî wek bêhazirî ji wara ew bû. Lê tevî vîya jî hevdîtina Kurdan navxwe da yani qet nebe di Bağdayê da em bêjin çawa hereket bikin. Dervên hududên Kurdistanê da ew ê çawa bikin. Li hevatinekî heye ew mihîm e. Ez vîya mihîm dibînin. Em bêjin parçek li levhatinê yek jî eger Partî Demokratîk Kurdistan derekî da namzetê xwe nîşan bide, xurt be, ew ê yekîtî nîşan, ew ê dijî piştgirî bikin. Ya jî yekîtî tersî wî xurt be, ew ê partiya ew bike û baş e. Vegera Partî Demokratîk Kurdistan Kerkûkê ez bi xwe gavekî mihîm dibînim. Yani pêwîst bû, yani heta hilbijartina berê derbas bû, serê gelek Kurda da wek pirsekî ma bo çi Partî Demokratîk Kurdistan ew ma di hilbijartina neket hilbijartinê Kerkûkê. Ya jî ez ew dibînim. û sîstema tiye guherandin, sîstema hilbijartinê berê lîste blok diketin, ana her namzet xelq rê dide namzet, ew jî piştî ew protestoyên ku li Iraqê bajarê mezin çêbûn ji ber vî guherandin. Alîkî da
باشه حالی که داشت با کردا تابی بخوی چه نتیجه بینه دوی حزب بجارتنی دا بلی ببه وقتا بلوک لیسته بو جبو کردا راحتر بو یعنی لیانار رقابت نابرا کردا دا زیده بکن اگر لحواتنه کی واجی بکن باش ده هیوی اوه کو yani دوی اوی دا کرد بهتر سیاسته کی نزی هفودو پشکری بکن و سرکفتی وی رجبال درباز بکن بس بگلمپریش بو ایرانه اول بجارتن چاره سریه که اوی نینه yani pardon Irakatiye merhaleye ku zahmet de yani evin خوین دینامیکن خوین en hündri en civaki en siyasi evda per tiştiden da kriye mesela Sünni ve Şia o parça bunun dini ve zahmete o İran per devivayda aktif dilize müdahale dike و پیشیا کرداجی او ایرانی مداخله ایرانی مهمه از خوازم عقاسی بله گلک سپاس که معنا صالح تشتی کوت دوی واریده ببیجی که سریم از باورم لبرسوا مجرا پیمان شانگهای و یا انرژی اتمی یا گریدای به ایران چون بود در فتا آخفتن بوما بداره در نما اگر ایزنا و هبه ام هندک سروی راستن پاشه از گریدای مجال باشور نیرین خوابینیم زمان بله لیم بچک عجله بکن وقتی ما چه مجبرکو مجاری ما یدنی جیمانه بچک بلز اون دزانن رژیم ایران به سالانه جا عالی امریکا و هاو پیمان خواه هاتیه دور پیچ گرینه به تایبەتی ئەوە کو لە سەردەمێ ترامپ لە هەڤکردنا بناوێ بەرجام هاتە هەلوەشاندن ئەنی ئەمریکا کو لێ کشیا ئەوە بوو سەردەمێ کو کریزên ئابووری داهی زێدە ئەمبارگۆ سەر ئیران gelek زێدە ببن و rejima İranê di nav civadgeha navdewletî de bikeve perawêzê de yenî meşruiyeta wê dahî zêde bête xwar ji ber wê rejima Îranê bi salan dû de bû ji bo ku li blokeke dinê de hevbendîkî dinê de yenî ciyê xwe bigire da ku bi palpiştiya wê hindik li vê meşruiyeta destçûyî li asta navdewletî de yenî dest bixe li vê perawêzmanê de car dinê vegere ji bo evê ku bikare dor lêde yenî li vê krîsa han qeyranê ha ku tê de derkeve li ber wê jî hûn dizanin yenî mesela peymana Şanghay paşê helveşîna Sovyeta berê yenî peymanekî di navbera Rûsya û Çînê piraniya wê alî evlehî hebû bo pêşîgirtin li zêdegaviyên îslama radîkal yenî îslama tundrew ew îslama ku rejima Îranê bi xwe banga şoreşa îslamî bo dinyayê dide li ber wê jî gerçî ew peyman paşî derbasbûnê ew vekerem ki 2001 we îdî li aliyê evlehî zêdetir bû hewpeymanî ku li rehenda aborî we û piştîhingê rehenda siyasî we jî enî li hember bloka Ewropa û Amerîka de enî ciyê xwe bigire yenî wekû peymanekî Asyayî enî xwe pênase bike niha jî ew ku rejima Îranê tê de wekû endam hate wergirtinê zêdeyî wê ku encamê wê yê emelî çi dibin zêdetir bû Îranê yenî bêjin wekû xurakekî propagandayî ji aliyê saykolojî bû hundirê welat ku bêjin ew jî wekû pêşkeftinekî bû eger ne em dizanin gerçî li hind aliya we yenî Rûsya nêrîna Rûsyê Çînê li gel Îranê li hember Amerîka û bêjin Ewropa de yenî ew Îranê wekû kartekê yenî xware bi kartînin nêzbûnê wan hene ama li aynî hal de gelek nakokî wan jî hene bi taybetî ew ku niha li Efxanistanê de ji hikûmeta Taliban hate ser hikim tê texmînkirinê metirsiya îslama radîkaliyê berew welatên Asyayî teşene bike li ber wê em vê meselê zêde emelî nabînin ew ku Hindistan û Pakistan jî tê de ne Efxanistan tê de welatê Asyayî gerçî belê em bêjin aliyê
سیاسی و دکاره گاوک به بو ایرانی اما ماهیت رژیم ایرانی لگل چه هاو پیمانی ناو دولتی نکاره خواه هافترید بکل برای که ایران رژیمه که سرکشه بخو او خواه ریبرتیا اسلام ناب محمدی لحمو دنیای دا دزانه پیش روژی یه بکنه هم بری هم مثلا آژانس جی او و کرم کرد لهو هاتنه که وسا مینه او تنه لسر نوجن کرنا هم او کامراین چاودیری لسر جیه کو خبات اتمی تیدا تین کرن انی ایزن هاتیه دان لهم کرنه کو او مموری و او حافظه وان کامرا ور نوجن کرن او ایران بیجا بکو گاوه که دخوازه ری خوش بکه بو وگره لسر او دیالوگا کلویان تی کرنی بو لهو کرنا سر برجامی بس مجارا ایران اینها لهو کرنا اتمیش دیدتر بویا پرسگریکا موشک بالستیک بویا پرسگریکا درونا بویا پرسگریکا سپانسریا او گروپ نیابتی میلیشیایی که ده هرمه ده لبنان یعنی فلسطین لسوریه لیمن وان جیا لبر او مجال گلک کوره او گاوا یکی یا تسلیم بونا ایران جبو کو خالوان قیرانه دریخه مجبور جاردن پاشی سرکوماریا حسن روحانی کو دوران اوی چه انجام نبو ام ببینین یا ابراهیم رئیسی ده دخوازن مکو دست پیک و جاردن به سرشوری و گرم بو و گوتو بیجی او یه بکشه از باورم حتی ایران مثلا موشک بالستیک مثلا درونا مثلا سپانسریا گروپ تروریستی یعنی اصلا نکه مجال اتمی لجی لهف جی بکه نکاره نتیجه هبد گلچ اون دبینین گف اسرائیل جی سهنه او بلا ببینه کاک محمد صالح دبیجم ادم دبردا بچک رولا اویجی ایران دخوازه اوروپیا پسکی ستر بکه اوروپی دوی وارد یعنی دخوازه دوی وارد اوروپی و امریکی و کفدو نافکر يعني حتى إسرائيل وأمريكا نزيه هفديه ليا أوروبيا بشك أو ترى بركو إيران بازار جلك مثلا وبأوايا كي جلك جي تكليه وان هنا بأوايا أبوري بري هبونه يعني دخوازن هر دو عليجي بأوايا كي دخوازن بماكياج كي يعني وها بشك بالرنگ ورنگ بدنه كو كاربن ريج وانا تشيفه كو تکلیه خواه آبوریجی بدومینن تدبیجی چه؟ ایران او با کرم کر اونها دبینین چند روز بهوری ده مدید لهب نزوگونا امریکا و استرالیا و بطایبتی انگلستان جی یعنی اوجی بویا مجاره که نو و فرانسه یعنی نرازی بونا خواه نشان ده و تیخویا کرنی که پیمانا ناتوی جی یعنی یه راستی آریشه مزم ببه اما کو بروکه بندی آلی که اینها مثلا شنگهای ما پیشته باز کرد آلی که دنی هاوپیمانی یا امریکا و انگلستان و استرالیا وقتی چه ده و داره ده فرانسه و ولایت یکتیا اروپا دکون بر بیجن یعنی خوا جاردن نو ریخستنه که نو ها و داره رکانه او یه بکارن چان در روشالات نواراسته ام باور نه انگلستان دخوازه جه امریکا لروجالات نواراسته یعنی امریکا یه انگلستان حتی آسته که و فرانسه جی قدر کدن یه تجربه که لبرویجی همین ها بین سر یعنی مثلا اروپا و ایران را اواتا کرم کرد امجی سر به باورنه که اگر امریکا استراتژی خواه یعنی زیادتر هم بر چینی و روسیه ده مجول بکه یعنی او له هاوکرنان ها به استرالیا و انگلستان بو هم مجار دوم درشتر لی یکاتیا اروپا زیادتر یعنی علاقداری وانی بازرگانی و حتی یه ابلهی یه مثلا کوچبرا او مجبورن به ولایت هرمی را روجالات نواراست و ایران را یعنی تعامل آن برنگی که جداتر لامریکا ده لی عینی چند تا گفت و کو مکیاج کیه کو اگر امریکا برنگی که بود نهاوی ده یه انگلستان یعنی یه ولایت اروپایی برنگی که دنی او گوهرتن خویا دبه جدال ویجی کو اون زانن ولایت روجالات نواراست جی ولایت عربی او جی نرین جدا هنه عالی که دنی ترکیه ہے یعنی پرسگریک ویام بیجم برهوکتنا برجواندیا یه دم دریج بکشه حتی بالانس یک چیه دبه بله
gelek spas edbêjim em li vir derbasî dosya xwe ya sêyemîn bibin ji ber ku wextê me jî gelek nema wa saet û 25 deqeye em viya heta ji me hebe em zû derbas bibin ez derbasî evê xwe bibim notê xwe bibim di nav hefta bihurê Beşar Esad ku di şema çûyî û dûra piştî wî İlham Ahmed û piştî wî jî Qedrî Cemîl ku serokê Partiya Vînê ye çûn Moskovayê به aynı demede yani bejin awaya ki Esad jî hin mesajên ku ji berê cudatir ku meriv bikare yani piçek pozitiftir behesibîne da û di vê nabênê de komandarê hêzên navendî yên Dewletê Yekbûniyê Amerîka General Kenneth McKenzie jî li Rojava bû di heman demê de miheweleyek nû ji bo diyaloga Kurdî çêbû ku cîgirê Wezîrê Derveyê Dewletê Yekbûniyê Amerîka li ser dijital platformê hem bi NKSê re û hem jî bi evê re qusurê nedim telefonek hat min mecbûr bûm biguherîn bala min jî ew bû werhesil van ewa çêbûn û di vê nabênê de tê gotin ku Amerîka dixwaze İlham Ahmed û İlham Ahmed û hese de rêwiyê Washingtonê ne wiya çiqas rast e ez nizanim dibêjin ku Amerîka dixwaze wan davet bike tabii di vê naberê de yani tevî ez hem bi mesela berê ve û bi vê meselê ve jî girê bidim biya min evek heye yani ku wek Amerîka piştî serê salê wê herêmê tamamen here yani hem ji Iraqê hem ji Sûriyeyê û di vî warî de hin emare hene ku bibêjin Amerîka divê heta dawiya serê salê em ê hêzên xwe ku şer dikin em ê ji herêmê vekşînin û aliyê dinêkayî aliyê dinêkayî jî ew heye bibêjin ez notê xwe dinêrim li aliyê dinêkayî jî yani bibêjin li Sûriyê jî dixwazin bi Rûsyaya re weka ku têkiliyekî wan bi dizî hebe ku hûn nehêlin statûyekî tiştekî bidin Rojavayê Kurdistanê em dixwazin ji wê derê vekşin em Sûriyeyê ji we re dihêlin îja di vî warî de kekselîm tu divê çi yani ama van pirsa hemî wiha biçe gilover bike û wextekî kin ji ber ku em heta 15-20 deqe em ê bernameyê biqedînin em mesela Bakurê Kurdistanê em ji xwe em her hefte münaqeşe dikin em vê heftê bihêlin belê
یا حتی ممکن به از کن او بکن وقتی ما راستی جی نمایه yani evde rojlata navîne yani tişt zû di qewmin guheranin zû çê dibin meriv şev rad zeserê sibê radibe tiştekî nû derketî meriv çi bêje yani çi tespîtekî bike gerek mutlak nebe loma çi tiştê ku ez şahsen bêjim navê meعنê ku yani mutlaka wiha lê ez fikrên xwe qenaatên xwe bêjim li gor qenaata min Suri yani parçekî ji ew kê yani evê çawa lehvatinekî heye dünya digere ew ji parçekî wî ye û bi taybet navbera Amerîka û Rusyayê da tê münaqeşe kirin ez netîce Sûrî da çi dibe çawa dibe û qedera Kurda jî çawa bê girêdanê bi têkiliyên Rusya û Amerîka girê didin. Qenaata min bi xwe ev e ku Amerîka û Rusya li ser pêşaroja Sûriyê bi prensîbê da zêde kêm li hev kirine lê detay mane. Mesela Kurd û pêşeroja Kurda jî di wî evê da tê münaqeşa kirin qet nebe yani di wî evkê da di wî çerçevê da tişt zelal bûne hem taraf dibêjin hem rejima Sûrî Beşer Esad bi xwe jî dibêje Sûrî nema kare bibe Sûriya birê Sûriye wek Sûriya berê nayê meşanin îdare kirin yani ev tespîta rewşê Rusya jî ji xwe zû da dibêje telkîn dike ji rejîmê re dibêje hinek tiştan mecbûr tu qebûl bikî û Amerîka jî ev ke yani berê ku Amerîka hêzên xwe bikişîne bi taybet ji Sûrî dixwaze bi Rusyê re bêtir lehevhatinê xwe zelal bike ana dualî ev qet nebe çerçeva evê da biryara netewên yekbûyî wexta hate girtin ez bawerim 2015 bû biryara 2254 numara 2254 yani wek çareseriyekî siyasî dibîne û di nav Sûriyekî yekgirtî û hukumraniya Sûrî lê ferqên ên cuda ê civakî ê siyasî ê olî mezhebî û etnîkî bide berçava di wî çerçevê de Rusya Amerîka hevdîtin dikin û qedera Kurda di wî çerçevê dayê çawa bibe yani ji ewka îdara mahallî bigire otonomiyekî em bêjin çerçeva wî xuya kirin yani zêde kêm statûyekî Kurda ê hebe yani evê çi heq bidin Kurda û çi statû bidin Kurda ev jî tê da ye di vêya da dixwazin li hev bikin Amerîka û Rusya rejîm dixwazin bînin wî noqtê lê astengenin berî hemûya Tirkiye astengek hêrî mezine Tirkiye bi tuavayê naxwaze Kurd bibin xwediyê tut tiştekî û dûra İran de heye lê hatiye wî noqtê ku mecbûrin Sûrî da ku hesabê Kurda bê kirin û jêra çareseriyekî bê dîtin ez nevî qenaatê da me ku Sûriye Amerîka bi her awayî Sûriyê berde yani em ne zêde evekî bidin yani wek evekî pozitif bidin xwe Kurda erê yani hêzekî heyî şer kiriye Amerîka bi münasebeta şerê Daişê bi Kurdara îtîfaqek kiriye ji wî zêdetir min lê anha bûye fiîlî rewşekî heye Amerîka di wê dirê da hinek ewkên xwe basê xwe ava kirine hêzî wan henin menfaat interesa wan heye û hemberê İranê mecbûr e ew hîlala İranê digire berçava û
evlekariya İsrail'e vakta wana hemû didî berçava ne tenê ji bo Kurda wa siyaseteke gelemperî da Amerika naxwaze zû dev ji evkê Sûrî berde û wek hêzek û karibe di pratikê da ji bo xwe bike ji bo şer bide kirin bike müttefîk ji Kurda baştir yek jî nabîne ber wê yanî ev hêdî rewş zelal bibe yanî eger karibin Tirkiye bînin noktakî zûtir zelal bibe dîplomasî di vî çerçeveyê da ew dibe çûyîna hêzên siyasî Rusya bakirina Esad Rusya bi wî ra rûniştandina wî û Putin û McKenzie eger diçe bi Kurda rû dine wek ne li gor berê meselên askerî û tiştên da wek bêtir di çerçevekî siyasî de anha dixwazin bi Kurda ra hinek tiştan münaqeşe bikin wana didin xuyakirin ku dîplomasî hatiye noxtê ku hêdî ber bi çareseriyekî bibînin li gelek faktör henin gelek aktör henin ortak evekî çareseriyekî hemûya îqna bike hemûya pê razî bike wiha nerehat ji ber ku gelek hêz wek me got faktör û aktör di nav evê danî vî meselê da Sûrî da li hevkirina wan zemînekî wiha müşterek de nerehat ez li Kurtî wan bêjim. gelek spas Kek Mihemed Saleh Kek Selîm işte baş alîn ziman ez çend peyveka lê zêde dikim hûn dizanin mesela Rûsyê bi hikûmeta Sûriyê re henî lihevkirinekî fermî ye li ber vê jî mana hêzê Rûsya li Sûriyê de henî alîkî qanûnî pê hatiye dayînê li ber vê jî hûn dibînin Putin dibêje Beşar Esed hevce karek were kirinê ku ew hêzên dinê li Sûriyê de nemînin yani hêzên bêjin leşkeriyê dinê mebesta wê eger Türkiye be eger yê İranê be yan yê Amerîka be ama di aynî hal de jî hûn dizanin mesela Sûriyê bu Rûsyê meseleyekî stratejî ye em bawerin di navbera Rûsyê û Amerîka de ve her wiha Amerîka û İngilistanê û Fransê de jî henî wekû prensîp hindik li hevhatinê wan hatine kirinê nîşanê vê xuya dibe ku yani Sûriye gerçi yani hêzên hewpêman mesela şerê Daeş ku xilas dibe wekû şêwirmendiya wan yan bercewendiyê wan yê aborî tiştê wisa bimîne lê wekû otorîte wekû rolê sereke Rûsyayê tê de bilîze ha Rûsya jî niha dixwaze çawan be bi rengekê bikare hikûmeta Sûriyê re iqnaekê çêke li opozisyonê wan re ha ew rêkeftinê wan yê Cinêvê ku negeştibe encamê jî lê bo eyarkirina destûrekî bo Sûriya pêşerojê ve sîstemekî heta rengekî demokratîk ku pêkhatî wê jî otonomîk tê de hebin heta wê qasê ku Kurd jî nav de em bawerin Rûsya heta wê astê piştgirî dide Iraqê de aynî wisa ev rol em bawerin yê bi İngilîza were spardinê ku İngilîziyê vê rolî li Iraqê de bilîzin em bawerin Fransa yê Lubnanê de aynî ev rol pê bêta danê yani eva tê texmînkirinê ku li hevhatinekî leşkerî yan bêjin yê aborî ya siyasî bi wî cireyî tê kirinê ku ewa em dibînin niha divan du hefteyê çoyî de jî trafîkekî wisa dîplomasî li Herêma Kurdistanê jî ku xuya bû medît paşî ewa ku paşvekêşana Emerîka zêde ketiye rojevê em dibînin serdana serokkomarê Fransa bû vê derê yan ew têkildariyê welatê Ordonê yan ya daviyê sefera rêzdar serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bû İngiltera ew ne van mesaja didin ku ewa ku yani paşî paşvekêşana Emerîka yê ew welatane wekû berpirsatiyê xwe eleqedar bin bi her yek li wan hikûmeta re. Aha vê derê de jî em dibînin İran bi vê meselê zêde
بیشن راضی نینه و دخوازه تبله هبی خو پیش بخه رنگ ترکیه جی برنگ که دنی اونا جبو اوی که هر یک لوان برجمندی خال سوریه ده یا العراق ده بکارن انی بپارێزن ئەو جی بکەون تەبگەرێ لێ ڕاستیە هەیە ئەوەیە کو ئەم دەبینن ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست وەکو کەکسەلیم جی ئانی زمان دناو بێژن کەلیانێکی وسادەیە کو هەر ئالی هەم وەکو حکوومەتی هەی یان فاکتۆری هەرێمی یان وەکو ئەکتەری ناوخۆیی هەر یەکلەوان لە دوو بەرژەوەندی خوادا ئجابێ دەرێدا ئەم دەبینن حتا هێزن نه حکومی جی بونه بشک لپارسنگ وان هاوکیشا که مثلا تدبینی لعراق ده هیزن گروپین ملیشیا هنه و که حشد شعبی و بدهان گروپی وسا هنه او نجی تأثیر خواه هنه لسوریه ده عین گروپی وسا هنه للبنان ده ام دبینی حزب الله لبنانی هنه اها علاقه داربون بوانه رجی چاند به ام باورن زیدتر او کنها انگلیز فرانسه جی سر رواسان دیویژن کردستان کی بهز یعنی حرم کردستان بهز ناو عراق فدرال ده یعنی نیرین اوان مدید دم رفراندومه چون پشت خدان گلی کرد پیشگیری ندانه رفراندومه لین ها تام بر واجبی ام دبینی نیزبون چید به اول د برجواندیا کردا ده جی کو بکارن دوی فرصتی ده بجیرانه گاوی باش هل گیرن هم عالی سیاسی هم د عالی آبوری و یعنی پیگاه حرم کردستانی و هم جی د عالی لشکری و جی هزا پیشمرگه او کارنامه کود شهر داعش ده نشان ده دا خو یکرین کود کاره هاو پیمانه کی جی باوری به بو هزا هاو پیمان ام باورن او کارتن ها به هز و گاوی دست حکومت حرم کردستانی ده نه و هر وها اداره بیژن روجاوای کردستانی جی اگر به هزن روج اواره یعنی وکو بیژن له هاتنک نابر وان ده چی به ام باورن یه زیادتر بکارن لبه گوهارتنی ده او کو اگر ام بینن برچاو خود سردم پاشی شر یکی جهانی او بیژن آرایش کوچه بود نابرا هاو پیمانه ده روزحالات ناوراست جاردنی ام بینن آرایش کی وسا یعنی گوهاستن کی وسا برجواندی او رولگیران چید و جاره ام باورن کرد اگر بجیری حرکت بکن یه بکارن ببین اوجی ببین پارسنگ دوان هاو کیشه هرمی ده اوج دبا گاوک بو گاو بهتر لپیش روزه ده بله گلک سپاس اجیب سه گوتنا دیتنی خوب ببیجم بیا من yani devletin yekbuy Amerika biryar daye teviye peymanê xwe ku ji Iraqê bi tamamî vebikişe bi heman demî de wê ji Rojavayê Kurdistanê jî vebikişe û bi wî warî de yani Sûriyeyê bi awakî teslîmê Rûsyayê dikin di wî warî de jî wek temînat xwestine ku Kurd li wê derê ku hevpeymanê wan bûne û cefakî mezin kişandine ku bi awayekî bên parastin bi awayek nexurt be jî xweseriyek be an bêjin herêmî îdare be an bên hin awayê kulturî be bi rengek bi renga ku li hev bên li mesela Başûrê Kurdistanê herêma serkirdayetiya herêma Kurdistanê dizane wê çi bibe ji ber wî wan jî bi xwe jî ji ber ku dişkandina Daişê de rola Başûrê Kurdistanê gelek mezin bû di vî warî de ez bawerim yani bi awayekê Yekîtiya Ewropa yani ku Borel şandin Josef Borel ku hem berpirsyarê wanê derve hem jî berpirsyarê wanê ewlekariyê ye ku çavê me li ser we ye û wek temînat bidin wan Macron şu bi awayekî din bi wan welatên Xurtiyên herêmê li Baxdadê zîrvekî bû ji bo wê münasebetê çû çûna wî ya Kurdistanê jî xwest ku nîşan bide ku em haya me ji we heye em pişt we ne bi awayekî yani vayan vedikişin
li çavê me li wê ye biya min wan mesaja bû çûndina Nêçîrvan Barzanî ya herî mühim bû ku İngîlistan roja roj de li Iraqê roleke pir sereke û ew dileyze berêz Nêçîrvan Barzanî dema ku çû wê derê bi awayekî xwest ku ji hin ewa ji İngîlistanê bigire yani ez tabii em şîrovet dikim ne ku di destê me de ew hene biya min piçek ji bo wê ew ê bû û Rusya û Dewletê Yekbûyî Amerîka jî li ser yani Rusya bi awayekê tu carî dev ji Sûriyeyê bernade Dewletê Yekbûyî Amerîka jî dizane ber ku tenha welat e ku digîje ava germ digîje derya spî û li wê derê hem ew ê wî yê tarîxî hene yani vê ji noqteyekî ku tu carî wê dev jê bernede vî awayî jî bi salan nikare dom bike bi awakî dibêje bi awakî divê derekê noqteyekî wê dayîn hêvîdarim ev li hevatina wan ew be ku Tirkiye xataya didiya Antakya didiya çêneke ku li Efrînê û li herêmên Dinêkayî yani di wî warî de ew bin û Kurd jî ji rewşekî ji demê min berê baştir bi dest bixin te vana temenî ne niha em hatin ew ê em mesela Tirkiye dosya Tirkiye dêlim ji ber ku em ama bêje çi bigire her hefte em behsa Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dikin bira vê heftê ev tune be wek hûn dizanin yani ciyê kêfxweşiyê yani em behsa çar perçê Kurdistanê dikin Başûr, Bakur, Rojhilat, Rojava lê perçekî dinê jî heye diaspora gelek xurt e berê çiyayê me hebûn bawer dikim nacî em bêjin diaspora me heye bi milyona Kurd bi hestên Kurdayetiyê dema ku perçekî Kurdistanê tawanbariyek dibe radibin piya û bertek nîşan didin niha ama bêje hemî parlamentoyên Ewropayê Kurd hene mer hejmara wan bijivîne belkî ji hejmara wan ji parlamentoya Hewlêrê zêdetir be yê parlamenterên esil Kurd ku li Ewropayê bûne parlamenter niha dol wan zêde bûn li Norveçê û tew yek jî yekî li İngîlistanê bû wezîrê perwerde di vê navbênê de diya Kurd jî vê şemî û yekşemê li ew ê bêjin roja şemiyê bi rastî li Almanya civiya Federasyona Norveçê ya Danimarkayê ya Almanyayê û ya Norveçê ya Sovyeta berê jî wek ber çavdêr beşdar bû dixwazin yekîtiyeke daîmî û li gor çerçeva Yekîtiya Ewropayê an ya Ewropayê wek ne wek federasyon wek konfederasyon avayek ava bikin belê kekselî min mişte dest pê bikin وقتی ما ama Kurta wexte dikme شو بهتر از دخوازم نقطه که لسر مثلا سوریه و ترکیه او بکم درباز بم من دخواست از بیجم لی آراستی اگر لواتنه که هبه روسیا و امریکا و او به ترک تشتی که تک و حتی دوی او که ده همه هنگی ده ترک کارن الحاق بکن و حتی و اقتدار AKP شو فرصتێکی وها digere ji bo hilbijartin çêne be ji bo eger dervê tiştekî bimîne şer lazim e derxînin Tirkiyeyê ya şerê hundirî ya tiştekî wiha evekî mezin qenaeta min yani Türk karin tevlî bi wî awayî gavekî bêjin û bêjin şo zaten îdlib dibin ew ka medayê way me îlhaq dikin ew tiştekî hewahayî yani ez dixwazim tiştî bêjim. Mesela diaspora evekî fire wextê me jê hindik dema
Diaspora bu kurda mühime. Yani kilita çiyay hatiye şikandın rastı. Diaspora jî di warê navnetevî da siyaseta a hevdemîn û ji bo Kurda pir mühim e. Wek min berê jî got Kurd lazim e siyaseta xwe navnetevî da gelek alî, gelek alternatîv û gelek rengî bin. Yek jî ev e ku ew potansiyel e ku dervê welat e bi taybetî welatên Ewropa û welatên demokratîk de têxe hereketê li gor hinek esas û prensîban. Gor me hinek gav zû hatina avêtin, hinek derdor acele dikin, kirina acele dikin. Ez we bi wî awayî rast nabînim. Yek, tiştekî sivîl be. Du, tiştekî rêyekî demokratîk be. Sisê bi metodekî ku her kesî karibe hemêz bike. Ewa dudiya ne ku di rê siyasetê da sivîl be. Yani wek parlamenter, wek pispor, wek akademisyen, wek evkên potansiyelên wiha karibe hemêz bike. Di vî meعنê da gor min lazim e hê zemîn bê hazir kirin hinek tiştara ku ew ku be em Kurd hinek tişta da wexta em acele dikin gavên xelet davêjin û bi xwe re netîceyên evekî negatif tîne ku dûra sererastkirina wan tiştan pir zehmet dibe. Me siyasetê da wextek demekî wiha dikir. Gor xwe gav davêtin dûra me mêze dikirin wiha nabe. Yani her siyaset radibû ji xwe re komelekî çê dikirin. Ewropa jî me wiha kir. Ana jî yani hinek însan, hinek derdor, hinek çewre, hinek şaxis ya ji hinek partî û hizb rabin li gor xwe hinek tişta bi serê xwe bikin ez bi xwe rast nabînim. Di vîya da gerek mere hurmet potansiyela demokratîk sivîl a diasporê re bigire. Tiştek ez bêjim. Bele, gelek spas. Spas baş. Kek bana sale em sê daqiqe ji ber ku wextê me pir kêm maye. بله و آنی زمان پرسا دیاسپورای براستی مجارکی استراتژیک گلک گرینگه و کو که سلیم آنی زمان حوجه پرسا دیاسپورای بهشمندی کی سردمی لگور راستی و بجن حقوق هر یک لوان ولات اروپا به یان امریکا به یان ولات سوویت بره به یعنی ام راستی جواتا خا کردن دیاسپورا برچاو بگیرن لعین حال ده او هیزا هری مزم پتانسیل کی وسا کا ام چان بکارم وکو لوبی کی آلی کار ببین کو او هیز بکاره خور رخصتن بکه بی کو چه پارتی دست خوابه خناوانده یان بخوازوی لوبی جو برجواندیا پارتی کی یان ایدئولوژی کی یان بشه کی کردستان بکار بینه بلکو او ببل لوبی کی کردستانی تنه دکاره به هما کردستانی و کو آلا کردستانی به هر رنگی هی یعنی به ارگانیزاسیون جدا جدا ده یعنی بکارن بکمن چالاکیا او چالاکی دکاره به لوبی کی بهز هم رهنده دیپلماسی هم یا یعنی کار جواکی دیاسپورای را او کو نهله زمان کردی اندابه به او کو بکاره آلی کار به بو تفگرا کردستانی هلویستی وین هبن سر مجال جدا جدا و به تایبەتی او آنی زمان او کو گلک خورت کردا به خواندن خو کارینه بگهنه است پارلمانتوی اون ملاتا یان است گلک سازی دنیا نو دولتی ده ام باورن در فته کی گلک گرینگه همه پارتی کردستانی جی پیشگیری بدن کو حرکتا یعنی سازی دیاسپورا سازی کی سیویل و چارچوب حقوق وان ملاتی کو تیده بکارن یعنی به همون رنگ جواکی هی بداری ام دبینین او پارچه بونه ناو کردستان مخابن دناو دیاسپورای داجی خویاد به تایبەتی او پیکاتین بداری و کو کردن ازدی کو مخابن او کو نها مجاری وسا چه بونه کو هم خو کرد جی نزانن او خساره کی گلک مزونه یان کرد زازا یان مثلا دبینی یه پرچه دنه یه اول جدا جدا یعنی نهیلن کو افتش به جداهی
او جداهی دناو کردستان دهی ام بکن سبب یکتی که دناو کردن دیاسپورا نقطه هری مشترکی گشکا کرد بونوانا کردستانی بونوانا گشکا دورا و حمایه یعنی بکارن پیش روز ده از باورم اوی به یعنی قواته که گلک مزن یعنی جهویا اسرائیلیا پی لوبیا و ساچان کارین دنیای ده پالپشتی که چیکن بو چیکنا دولت اسرائیل کرد به اوقاس میلیون نه کرد کل دیاسپورای ده هنه ام باورن اگر به هجمندی که سردمی یعنی ورن ریخستن کردن یه پیش روز ده بکارن یعنی باندوره که مزن سر تفگرا کردستانی یا گشتی هبه جبو بيجي امجي ببين رينينا او كو سلم جي اني زمان تم نرينا ما او بيكو سازي ريخستنا كرد دياسبورا دبا دور به المجارة حزباتي دور به المجارة ايديولوژيكي تايبتي ام پرچيكي بلکو همو سازي دكارم پشگيري بدن كو او وكو ريخستنا كي سيفيل حقوقي لعين حال ده به هجمندي كي نتبيخا اورغانيزه بك اجا دبي اورغانيزاسيوني ده خورد جی خواهد گرن، جن جی خواهد گرن، اکادمیسیان جی خواهد گرن، حقوقدان جی خواهد گرن، براستی پتانسیلی که گلک بهیزه حتی نهایجی که بباشین ها که ریخستن کرن والاتی که مزره ام هویدارن همو عالی به نرینه که ها یعنی به مثلا دیاسپورا را نیز ببه گلک سپاس نها اماتن داویا برنامه خواه وقت خود درباز نکر یعنی نه ما 2 ساعت درباز نکر ما 2 ساعت درباز نکر از بوکو اف برنامه کاربه کو دوباره 3 باره 4 باره و گلک سپاس بو باور کم پانل گلک خوش بو ما به هیل جدا مسئله مناقشه کرد گلک سپاس بو و ام و جارین دنیا کاجی به استودیوی دخواستن ببینن شخواه که سلیم نه خریب به استودیویه و که محمد صالح جی بو جارا ددیا جارا سیا باور کم بله لیبراسی رومانی سر زازاکی لسر من مایی اما براستی نه براستی مثلا روجلاتشی ام کم آگاه دارن باکره کردستانی کم آگاه داره بله ام نه گلک سپاسی بکن و گلک سپاس بو همو تماشاوانان که 2 ساعت ما گوداری کرن و هفته اوره بروژه وکنو و برنامه چکره کنو ام بوارانه دو خشیه دا بمینم